Afrika Borwa le lefatshe madume mo boitshoko media television leina la me ke Simply Biam re go bafa mo dinakong gore dikgang tsa metshameko tse di kwa setlhoeng ga jaana di tsama ka tselentseng jang fela jaaka o itse re lebeletse go reka le go rekisiwa ga bakatisi le batshameki mme re le baka kwa Clearcorp metselatsela ya go ka batlana le mokatisi ka kwa Clearcorp e santsene e tsweletse pele mme ga jaana leina le gore Luma Kilo 4 ke mokatisi Joseph Zimbabwe o e leng gore o nnile le setlha se e leng gore sa itumedisa ka kwa Morocco ke nngwe ya dintlha se e leng gore tlatla re tsamaya re ntse re di lebeletse gore di tla tsamaya ka tselentseng jang setlhopha seo sa Mamelodi Sundowns ba tla feletsa ba kwadisa mokatisi ofeng re sa le 4 motshameki wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns e leng Abubakar Nazir o ka ikwatisong le setlhopha seo sa Mamelodi Sundowns go ipaakanyetsa metshameko ya pele setlha se simolola pre-season jaaka e kaiwa Nazir yo e leng gore o ntse a sokodisiwa fo ke dikgobalo mo setlheng sa 2023-2024 setlhopha se re tswetso ya gore ba mo kwadise gape a tle go tlaleletsa fo phatla ya batshameki ba e leng gore ke batshameki ba batswantle re bela metshameko mo go tsa boditšhabatšhaba gore tsa kgwele ya dinao di tsamaya ka tselentseng jang fela jaaka naga ya France e tlile go tshameka fo le naga ya Portugal mo metshamekong ya di-quarter final ya UEFA European Championship mo e leng gore re bone fo metshameko eo e tlo tshamekiwa ka letsatsi la gompieno mme Kylian Mbappe o rometse molaetsa wa tota go Cristiano Ronaldo ebile e le gore seo ga se makase fela jaaka Mbappe a godile a rotloediwa fo ke Ronaldo ebile a kile tsamaya a ba phatlalatsa gore o mo tsaya jaaka mogaka a re ke mongwe wa motlhompang thata ebile a le motlotlo gore a ka be a tshameka kgatlhanong naye a re Ronaldo ke mongwe wa batshameki ba e leng gore ba rotloeditse thata batshameki ba bannye gore ba tshameke kgwele ya dinao Ronaldo yo o buileng mo phatlalatseng gore ke kgetlo la gagwe la bofelo a tsa karolo mo metshamekong eo ya Euro re tla tle re lebela gore metshameko eo mo letsatsing la gompieno e tla tsamaya ka tsela e ntseng jang re lebella mo kontinenteng ya Afrika CAF e totobaditse fa mo letsatsing la gompieno tshwetso e ba itsereng fela fa morago gore ba fetse dipatlisiso kgatlhanong le moporesidente wa federation ya kgwele ya dinao ka kwa Cameroon e leng Samuel Eto'o yone a latofadiwa fo ka bogwenegwene le bokutsunape mo metshamekong seo se ra gore ke yona corruption ga mmogo le match fixing ene ya re kgwedi ya Seetebosigo tlhola malatsi a le 12 le botlhano ke ga Samuel Eto'o a fana ka letlhakore la gagwe la gore go diragetseng mo ntlheng eno mepegelo e golotsweng fa mo letsatsing la gompieno e fitlhelwang mo mafaratlhatlheng a CAF kana website ya CAF e leng gore ba tswere tshwetso ke gore bopaki jo bo tseneletseng kana bo tsepameng ga bo kgatlhanong naye mme fela se e leng gore o latofadiwa ka sona le kotlhao ye e leng gore o tlo go e bona ke fa a ne a saena kontraka le brand ambassador ya 1xBet mme e tswa a bona madi go tswa mo go yona mme kotlhao ye e leng gore o tla e bona fo ke tlhwatlhwa e kana ka 36 million rand go bokutlong re dikonosetsa tota fa re lebeletse tsa di-atletiki re lebeletse komiti ya di-olympiki ya metshameko ya Afrika Borwa e leng SASCOC ka bokhutswane e begile mo letsatsing la gompieno gore batshameki ba ba tlileng go tsaya karolo kana go emela naga ya Afrika Borwa mo metshamekong eo ya di-olympiki ka kwa Paris mo kgweding eno ke ba feng o ka gopela gore di-olympiki di tla simolola ga kgwedi ena e tlhola malatsi a le 26 go fitlha kgwedi ya Phatwe e tlhola malatsi a le 11 mme ba bua fo ka setlhopha sa boraro e leng se ba se rebotseng fo mo letsatsing la gompieno e leng the Blitzbokke Team SA jaaka e buiwa e lebeletse gore ba ka tsaya karolo mo metshamekong e mmalwa kana di-sporting code di le mmalwa mme o ka gopela gore ke metshameko e 19 mme Afrika Borwa tota ya re e tlo tsaya karolo mo metshamekong e le 19 go tswa mo metshamekong e le 32 e leng gore e tlabe e tshamekiwa ka kakaretso ka koo mme re lebeletse gore go fitlha ga jaana ba setse le gore ba ka ile fo metshameko e rebotsweng fo kana di-sporting code tse di rebotsweng fo ke tsa metshameko ya cycling equestrian, golf, judo, skateboarding, rugby sevens ga mmogo le rowing re tlatle re bona gore Afrika Borwa mo monongwaga mo metshamekong eo ya diatletiki e tlatle e diragatsa ka tselentseng jang tlabe ntse re tlhomile matlho re lebeletse gore mo Team South Africa ke di-sporting code tse feng tse e leng gore di tla tsaya karolo ka koo mme re tlhoma gape matlho mo pre-season gore e ya ntse e tsamaya ka tselentseng jang Afrika Borwa le lefatshe ka bophara le go ba mo dinakong gore mo kontinenteng ya Afrika gape go ntse go dira
diregelang. Boitshoko Media Television, leina la me ke Simple BM, signing out.